Za Zorana Cvetkovića iz Leskovca kupovina u Rodi bila je ostvarenje novogodišnje želje. Zoran je nakon praznične kupovine poslao kod sa računa i postao milioner. Neočekivano, ali je predivno u novu godinu ući sa milionom. Osjećaj je predivan. Baš nas je zatekla informacija. Bili smo sami kući i baš smo se obradovali. Pa evo, prva želja koju ćemo da ostvarimo, kupit ćemo namirnice i bit će nešto da počastimo tako prijatelje, rodbinu. Pored glavne nagrade, kupci u više od 70 gradova i mesta širom Srbije osvojili su i 10 vaučera za putovanja, 10 Sony PlayStation konzola, 100 bicikala i čak 500 vrednosnih vaučera za kupovinu. Pre svega bih želeo da čestitam porodici Cvetković i Zoranu Cvetkoviću na osvojenoj nagradnoj igri. On je osvojio prvu našu nagradu, koja je vrednost čeka u vrednosti od $1.000.000. I poželio bih mu da u zdravlju i u sreći potroši taj iznos u narednih godinu dana. Nagradna igra je imala nekoliko etapa i ovo je, da kažem, posljednja i najbitnija nagrada koju je Zoran osvojio. Mogu samo da nagovestim da smo unazad u preko 70 gradova, više od 600 nagrada smo podelili našim potrošačima. I za neki naredni period u toku ove godine mogu da najavim niz aktivnosti koje će Ideja, Mercator i Roda sprovoditi kako bi se poboljšavalo zadovoljstvo naših potrošača i kako bi mi potrošačima bili konstantno na usluzi.